Biashara Bamira Kengoni Bedritini Nebakirutaira na kudetara Gashagwa Bakua Bunge Kabakuni Kimedo ni Rais Ruto na nikyo gitumi bakwenda kumaberegetene bariwai bano ine siasa ire gwetedwa na mbere Meru na Kenya yonde na kirabo bakwenda niwetina mbere ni Bedrita bakyongela na kwa bagai chumi ya kile michamanio ya mingire banganitwe kile county chonde kenda kwa ria musonda yokobelia Gashagwa etene Marion Karugi na Chikinya. Gagwe batone impeachment yeninya mama gedretre ko wendi bara go turanta to sia impeach kasagwa no kuibwa ogagwethira senate yeninya e ku impeachment to aeta ni to ku impeach ro gavera gara weta ginya kasagwa te no etete mumbunge na president usirikiano bwasiri benga kasagwa bameotolea tote kwenda manto yau ambunge bena yo manto yo bena yo bato wananchi nao itobetere lakini bamenye bote uwe bweto bobe na bona umbunge batu to wananchi to tayari usapoti Gachagua kiwanja kia ndege kila kikwenda kurewa ikyo thai ke utoma ba impeach Gachagua kenda kutuika thirikari ra kumanire Ruto na enge na Raila ikenda thai kutuika Gachagua engwa kenda bamya kurinya kiwanja kia ndege ni akariba kuma kiangu gicione kia ubunge kia Gembe Central bakionania kuma mutoni mbunge nene kuingata munini wa Rais Rigathi Gachagua etene Kenya yonze bro batiko memongato ginyete mundora munene wa mukenyi mbunge nonto mbunge yeta kantandilia na manto yato yagero ginyete tuirete ko wende birabi otoro agira kinene mbunge na mbunge ara komenyera turenda kuromba murungu na bakameru begu pesa inapa inasibili yotorwa tweke Central na mwashimiwa kele kato tetekeria Gachagua ngwa no ntuba kwetha Gachagua mbise Ruto yare mbere Gachagua no thiatete Ruto ko wende bakwa ni otorwa babati otorwa rimwe te Gachagua otorwa wengwa no ntuba kwethira Gachagua te kwa makosa nayo bakiaria akariba babainge bo bari ya biashara bamira ni bamenerete mbunge na kuwa batete kiria Gachagua ingatwa na kithirani kwana bariwani bana ni na munene wawe abunge beto abo ibare kwethira mbere mantone aya baba mbere be kuimbisi Gachagua baba mbere ba mtobe be Gembe na Gachagua tie na makosa Gachagua bweri kwethira agenda langu iriege nkuibwa mpinyelekete mnono nto bakwethira abunge befuruga amandene Kenya kwa tweko te maendeleo to kuona thai Gachagua bakwenda kuruta Gachagua batu twakolokerie president bena Gachagua ko hivyo bakaua no tora babati otora ni yabo belia mo Gachagua bo belia mo president nkulukini bamenerete mubunge wondan kele bakiwa tathurirwe aitandoene tuatara gele tugiwa gele no adote we ngweketere kwari kuimpinsi Gachagua no barabara yogore yo ngonya we ngwate na miro nyawe munda no na atete nya kuleitha koi bare ka ngui mbi ba kurte Ruto kuma toy kuthura gele ti ata kinyanje njire unya no ba barwe kali barwe thogi pio kinya muka gethira genda kuraga na tona araweterera na ngatwa muka matene tu twa muturi na cibitari ko ndenda kwira gele atele nkethira cia tutamuthurire ta kuraga Gachagua twamuthurira turitira ngui gikaro kia maoni ya mwingi iururia muswanda yo kirigiri kubwetheka ntuku ya Jumaa akariba barua basiumiria na wingi kuriana na juo ntuku twetha uthenya kuria tuku tukainga kuria na kunywa tuture ntuku yo twatora twende na tuwe tutekwenda Gachagua eta no nto na twe bare otuthigeria na tutona bunge bakwetha saiti ekua Gachagua eta lakini na tu bado tirima to 7 na groundine tuitura rukire sana muno tutiritinya ngui tuitura mapema tu no nto bito kwelele tukona Ruto gakwenda gwathura na Mount Kenya na arenda gwathura na Mount Kenya no nto thai batu ya na oturira aturetere maromba na bila aturire tata aturire maromba aturire aturitira ngui lakini utengu tukuona endeka tukua batu tuitura mapema na tutetegeria Gachagua ethirwo mantu yara atibu no nto bonde baringiri kura ndebene emwe Nkiripotera Weru TV kumembe Mbeto Marion Karugi wa Kinyua.